Wabona uJoshua ukuthi ngaba nabantu bazinhliziyo ezikhulu laba bantu abezwa. Wenza njani uJoshua? Wabahlalisa phansi njengoba lihleli nje. Wathi ake nikhethe namhlanje, khethani namhlanje ukuthi ubani kuya kumkhonza. Wasekuhlungwa lapha ezinye zasa ukhetha inkonzo yokhokho, okhokho ngapha. Abakhetha uNkulunkulu abayisolwandle ngapha. Laba bakhetha okhokho ngoNkulunkulu wokhokho babo, noNkulunkulu bama-Amori, noNkulunkulu bensimbi, noNkulunkulu bamatshe, noNkulunkulu le oNkulunkulu kaLona wezolwandle olubavela imbona yabanana enkimagibhithi ngapha. Kwakuyohlungwa inceku yayenzela ukukhonza kahle ngoba akugcinani kuyadingeka njengebandla ukuthi kukhethe ukuthi ayisesambeni nawo kakhulu mzalo sikubona ngathi awucacile nje kahle. Awubuzo secela kodwa nisambeni nawo ucaci wena ucaci. Sometimes uvuka ukuhamba ngathi ngahluka liyakuphazamisa ukukholwa kwakho. Umtshela umuntu noma sigaba abancane cacisa ukukholwa kwakho. Akwazi ukuhamba ngawo ushanga bakethabula ibharela. Yayicasukile inceke yakhethani namhlanje ukuthi ubani niyakumkhonza noma uNkulunkulu wokhokho benu noma uNkulunkulu olikhipha eGibhithe nikugilazekile yathi impilo ilandela waqonda olwandle wavula ulwandle elivulela nina nadlula waluwaza eJordan khethani